شینوار نزیکی هرفتنت بن زاخو پنجی جهن شینواری مطرسین جنافچون السر هنه محمد تمنک زور دناوه دکانه دا درباز کلیه حكومات ناهي خراب بكن آثاري كبنا عالم تيت الفكرتي بس هكي هذا كسمت كان يبقى ما خراب ملكي بقية پرا دلال گرنگترین جه شینواری القضا زاخو شینوارناس هجداری دن جنافچونا جهن شینواری مطرسین شیواندنا ناسناما میجویت هیتا کرن زانستا شوێنەواری دا هەر باژێڕێکێ شوێنەوار لێ نەبن بمەعنا نەبینا ناسنامێ الوی باژێڕی واتە هەبینا شوێنەوارە کو ڕەبتە بژیانا مرۆڤاڤە ku serdemê dikevin da ku xelkek li wan navçat jiya li beramber avahiyekê parçek jê heriftiye Mihemed rêveberê şînwara ya li Zaxo li ser vî dîmenî çendîn nivêsar bo cihên peywendîdar hinartîne. Matirsiya van ew ku siruşt kartêkirinê serkit û her ew hindekî tên akincîne jî li van ciha piştgûyê xwe tavêjin û nûje nakin û em jî me îmkaniyat nî. 120 cihên şînwarî li Zaxo hene. Ji layê kompanya Topinka Almanî ve 25 cihêdiyên şînwarî bo cara êkil Zaxo hêne aşkera kirin. Saziyên şînwarî beraeta xwe radgehînin bi berîka vala neşên şînwaran sexbîr bikin. Şînwar jî li hêviya wê berevanîkirinê nînin koşnaf neçin. Yusuf Musa Rodaw, Zaxo.